y escansena un coño me ganches y huk punjay kunaka un shaktin ima huk pastor kuna ima no kansta engañar white atlasumam hinas mamana no kanches mana yachaq kananchis yachananchis allinta ya masta un coño kuna repunku huklar iglesia kunaman a ver no kaler jumsa kines paninko mana no kanches huk kunamanchu purishananchis ashwam señor man porinanchis señor pe creinanchis leersunchis Mateo 9:20 warmi chunka iskenio wataña yawar apaywan unqosiarka a ver imawan unqushasqa imawan unqushasqa fuerte chavaya man me comes curachcho bueno ya a ver yawar apaywan hemorragia rikche yawarwan pero que peka ima unqulams unqusumaya manarik hemorragia yawanchu imi mana unquykuna kan hasta embrujawanchis kay nak brujería kunata a veces robanchis y mi mana trobamos no canstaca pero si ellos can Dios pe ininki chiqaita pone chiqa mana chiqa atesuinkichu qaynin pal hok mamita chaqnat newan yastan gaishan nespan mana chu brujuta rexwa nespan no qata newan imagínate hinaspa entonces brujo paita qaliachinanpaq piensan o sino inin paita pero cristiano kunaka mana no cans brujo kunata mas kasumañachu nitaqmi kuka qawaq surte qawaq nada pero cristiano kunaka mana no cans brujo kunata mas kasumañachu nitaqmi kuka qawaq surte qawaq nada ninjismi ininjismi mat ninjis ininin llapa atipaq Dios yayapin espaninjis creo en Dios todo poderoso mana ninjicho medio poderoso ninjicho neso mariki medio poderoso nespa neso manjaqa anji bejaqa brujo kunaman resoma hok ni peqa hok Dios ta no cans mas kakapshanjis y señor piñakun cheita piñakun porque mana munancho hok Dios ni kunayaq kananchista no kanchista hok Dios ta mas kakushanjis entonces cheita kunan explicación señor y matacha kipe chiwarmi ininqachus inispachus y matacha ruanqa anchi aqtuta no kans ruananchis entonces a ver hermano sigile a ver anchita ima aqtuta chapay ruanqa pero un coñaq kashan kay rik yawarwa rik entonces kunan y matacha chiwarmi ruanqa a ver hinaspa Jesuspa qhipanta asuykuspa a ver ima trowasqa achampa chulpanta llami kurqan no canches procesión peca no canches riculanches merique wakin mamita con rique hay veces ya hasta kashango henaspa tu payunko padre achanta rique entonces anchi manda chi hamjilant mana yang kachu mana long lawar mi chuchay warme o sino son su khari chuchay khari ashwan pas bibliata uyarin Kahya waykuna panaykuna sacerdote kunape kay taytanchispas poder ningasllanta taytanchispas pasashan manhina kay procesión peqa kashllanta achan padre achan señor gat antapi kashan chay riki padre que celebran santa misa pi chay antapi kashan no qanisqa tukayta munaysiqa antaman pune tukaynanchis a ver kan riki intihina riki munaychik anchan riki paqarin padre porchenqa nasun procesión trovasun chawachapsha yaqwasun anchipi wayqay panay unqus kashanchiqa qan inipuni chiqaytapuni chayta antata tukayuyta munay tukayuypuni ama huqlarukunatachu padre p'achanta tukayuykiqa tukayuy pero iniwan Jesuspa p'achantapas tukaysawajina porque Jesuspa rantinqa kashan sacerdotikuna achanta chulpanta llamikurqa rik chulpanta llamikurqa pero imanaqtintaq llamikusqari mana kip explicación a ver kunan sigilla anchita a ver payqa sunqunpi imata sunqunpi a ver iman yuyaykusqaña sunqunpi ñarik yuyaykusqaña imata Jesuspa p'achallantapas llamikuspaqa qhaliasaqpuni nispa imanisqan Jesuspa p'achanta llamikuspaqa qhaliasaqpuni nispa y qampas wayqay panay sichus yasta kashanki nunca llapansia yasta kashanchis pitaq a ver qhalichapuni kashaman cabracha hina p'aytaykachaq mana ¿no es cierto? Llapanchis imallawanpas unqunchis hasta noqa jovenpawanpas huk semana qaynwapas unqaypuni yasta mana ima ruwaypas ganas kapunchu aqna a veces kay chirikunallawanpas jovenkunapas unquyku pero qanqa kuraqña wayqay panay kashanki cuidakunayki rik entonces chaypi iñiñiuq kay kipi huqchatan wayqi anchi iñita iñisqanta qhipacha lijiranki payqa sunqunpi yuyaykusqaña Jesuspa p'achallantapas llamikuspaqa qhaliasaqpuni nispa qan creenkichu Dios
pachallantapas tukaqtiki qhaliyachinasunkipas mana taqchu. Claro, ininki, creyinanchis, ininchia nuqanchista qhaliyachiwasunchis. Qhawaри a ver qhipachata kunanqa leypi, imanchis nuqanchista qhaliyachiwanchis. Jesusta Ichaqa ichaqa warmiman kutirispa nirqa. imata nisqa? Ususi Ususi. pachakuy ininikin qhaliyachisunki. Iman qhaliyachisqa? Ininikin qhaliyachisunki. Iman qhaliyachisqa? Ininikin qhaliyachisunki nispa. Entonces wayqiypanay paqarinqa nuqa rikuyta munani llapakichista munayta Señor tapuni rikushanchis chaypi. Antapi Señor puni kashan. Juan 6:51 nin, no kani chay antaqa nispa. Hanaq pachamanta uraykanqa antaqa no kani pichus noqa cuerpoita mijunqa noqa yawarnita tumanqa chayqa wiñay kawsayñuqmi kanqa nin. Y creenchis chayta manachu. Ininanchis ya paytaq niwanchis no kashani chay anta chayqa. Aunque manaña rikunkichu Señorta físicamente kay rikit antapi rikyuraq antapi manaña kan rikunkichu bas respetananchis, adorananchis de rodillas, rodillaykuspanchis, mana genuflexionawanchu, naqa rik genuflexionawan imaginintaqa rik mana kaypiqa Señor punichu kashan. Incha Señor punichu kashan. Mana imaginya, fotoya, acaso fotowan imagininchis wa igual. Noqa fotoyta hapinki, mana rik fotoytachu napaykuaq rik. Mana igual fotoa imagino pero Señor poneta kashanchika napaykunanchis de rodilla waqayspapas aunquisha mañakuna chiqayta puni un coñita tanechiway Señor nespa, ¿no es cierto? Eso tiene que ser nuestra fe. Santiago 5:14 te más que eso con explicaciones anki sacramento partañata porque no cansta creenanchis pone a Señor médicos cascanta ya médicos mana Señor hampejninchis mana echa natacho resonchis curandero hampicama chuyuchayo suyamshaki chimancho resonchis bueno no wakenqa phiñakushankuña sonqonku noqapas chimam rishanas entonces munaspaqa qullqikita gastakuy mana pipas obligacionkichu señorpi iñinaykitaqa noqatapas pitapas mana señorpas ni pipas obligacionchu qancham creespaqa creykunki brujukipi suertikita cambiachikunki yanaquykunawan kukata qhawachikunki manan pipas obligacionkichu wayqiy pero Señor ichaqa noqanchispaq cristianokunapaqa médiconchis hampikninchis mana hampikamaqchu mana kuka qhawaqchu ni despacho qhawaqchu mana hay veces wakinkunaqa hamunku aqnataraq utilizankuraqta kay ishkiuya qarauya chay brujukuna ninkuraqtaq manata imaninku a ver noqa hamushani Señor de wankaq sutinpi Señor de qoyurtaq sutinpi noqa hamushani Virgen Copacabana nisparaqta hamunkupas kay ishkiuyakuna kay Dios ninchispaq sutinta uqarinko imapaq nuqanchista engañawananchispaq ishkiuyakuna kay Dios ninchispaq sutinta uqarinko imapaq nuqanchista engañawananchispaq nuqanchis pinsananchispaq Dios mantacha hamushan ninanchispaq pero manan llapan brujupas manan Dios mantachu hamun ari nawankiman nuqaq brujuyqa munaycha nuqataqa hampiruwan qhaliyarachiwanus qhaliyarachisunkiqa brujuqa saqraqa poderniyuqchu manachu pero pitaq ganan Dios mana saqraqa Dios tachu ganan rik saqrataqa Dios ganan entonces kay brujukunapas poderniyoqa kanku entonces qhaliyarachisunkiqa pero saqraqa nishu atuqhina yuyay sapallaña hinaspa nuqanchista qhaliyachispaqa imapaqta qhaliyachiwanchis pukllananpaq huk rato qhaliyarchinkiqa yasta kusikunkiña entonces allinki brujuqa nas pagaypunki haykatan bruju cobran a ver haykatan noqa toqkote willawaranku 600 ta cobrasqa consultallata 600 ni descubrieron chayqa a ver imawan qoñuq kashasqa señor chayqa suq 600 tawan qhaliyachinayta munanki chayqa nin entonces al toque aparamunku aqnata engañanku kay nakuna brujukunaqa entonces mana chaynata nuqanchis chaykunaman haykunanchikchu entonces a ver kunan qhawasunchis Santiago 5:14 entonces pitam nuqanchis wahamunanchis anchita kunayachunchis pitas unqusqa kashaspanchis nuqanchis waqasunman manan yanqa runakunatachu waqananchis kayqa huk sacramento unción de los enfermos huk hawinawan huk sacerdote hawinasunki mañakuspa confesaspasunki hawinasunki sichus nishu unqusqapuni kashanki chayqa wayqiypiman sirinanchis kay Santiago 5:14 Aquel que hinata nuanchis que es libro de Santiago 5:14 pipas kankuna ukupi unqusqachu kashan pichus a ver uqsito pipas
A ver, uyarishankichis chuyaykuna panaykuna llapaykachis. Kankuna uhupi unqusqachu kasyan iglesia umali runakunata wahachimuchunku. Pikunata wahachimusunchis? Pikunachus unqus kashankis chayqa? Pita wahamusunchis, a ver pita wayqi. Umalliqta, iglesiapi umalliq runata. Ya, maypitaq kunan iglesia umalliq runari kashani. Sacerdote, rik. Maypi kashan, la maypi kashan, kalkapi kashan, llapan distritukunapi kashan. Pero no kanchasqa mana chaytachu wahamunchis, pero Biblia nishan iglesia umalliqkunata wahamuychis nispa nishan. Paypaq Diosmanta mañapunankupaq Señorpas sutinpi aceitewan payta hawinkunankupaq. Aceitewan hawikunankupaq. Chaypas nuqanchis mañapunankupaq y hawinankupaq aceitewan hawinankupaq. Chay santos óleos nikunik. Chaywaniki chay unción de los enfermos anchi sacramentota ruakun. Mana wañunallampaqñachu wakinkunaqa piensanku chayta santos óleostaqa imapaqtaq churachinku. Mamtachakuna riku ya wañupita pishaña wañurapunallampaq churayarapuchu nispa wajanku padrita. Malta chayta hay veces yachanchis. Ñawpa yachikuyta hinachu no sé minatacha. Pero manan wañunapaqchu kayqa. Qhaliyanapaqpas wañunapaqpas porque señorpaq wañusunchayqa kawsarimusunchayqa mana allinchu wañuypas allinmi. Cristiano runakunaqa yachananchis manan manchakunanchis wañuytaqa ashwan manchakunanchis huchapi wañuyta. Mana confesasqa wañuyta. Mana qan yachankichu wayqiypanay nuqansi yachanchichu hayk'aqsi wañurapusunchis qan preparasqa kashanayki confesakunayki Diospaq wasinman hinata purimushanayki encuentrokunaman anchipi preparakushanchis. Entonces hay veces nuqansi piensanchis wañuytaqa mal llataña mal nispa. Rik desgracia wañurapun waqayunchis Diospaqqa mana hinachu. Utaq wañupunmanpas Dios munaqtinqa utaq kawsarinmanpas chay santos óleos churaqtin o sino kay unción de los enfermos riki sacramento ruwaqtin kawsanmanpas mas allintaraq. Qhaliyananpaqpas wañukapunanpaqpas anchi santos óleos kashan. Ya entonces chayta nuqanchis churachinanchis pipas unquruqtin hasta wawachamanpaqpas llapan runamanpas churallasunmanpas. Por ejemplo, accidente karamun rik carro qaqaparamun hinas watatatayshan runa chaypi wahanayki sacerdoteta. Manapascha padre sacerdote kanchu chay rato qanllapas mañaykunayki almanpaq rik. Utaq kallant huk bautismo de emergencia catequistakunaqa entendichawanku pero mana qankuna entendichawankichischu. Catequistakunaqa wahanayki chay rato hamunankupaq mana puni sacerdote kaqtinqa paykuna yachanku kay bautismo de emergencia ruwayta. Hay veces wakin wawachakuna manaraq bautizaqachu kashan hinaspa wañu p'itillanku hinaspa chay wawachakunata chay rato bautizananpaq.